thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok chew ani ram vei tur hian mel that angai lawa mi pian tha ni angai hek lo kan yang ang le kan ma zon thewa theito pa kan bei theu hi kan duty ania chu wangin nang le ke hian ram dang vei tur kan nei lawa kan vei po achul hek lo i pian le murna i ram ve na chang shelo ni chuan he khovela hian itan ti tur awang veu ome ram chang kang apiangin an ram an vea a that lo mol an hlawa mi puinol puyang point an ram chin an shem ema a chunga cheng te po a thazongin an in veiton em thin voinia ram chang kang ber kan ti te hian an ram an vei em wanga chang kang an ya an ram hau po an tina em ani hi zoram mi puite hian kan ram nei chun veina chang kan hriat lo awangin ram ro rel na thalo po kan khe chang lo fowa kan en liam reilu tuka a poizia kan la deu don ni in alang ta chu wangin voin ni tang chuan i nei chun zoram hi lo ve ve mol ro khai ti in ka som hasadu chu ani ole tun chuma chuan i han chura bu thlir thuak teng ti thu pui manga Thangpuia KC thu ziak ngai nom tak le beng war thak zet mai hi kan ngai thla ho le don ani tuna ilo ngai thang halang i han chura bu thlir thuak teng bai Thangpuia KC pu editor chibai le ramtana mi puiti au o ha le thanem ngai taka i chia thin te kalo ngai thla thina kan ramtana mi tholok tak ini ti hi ka ngai dan ani mai ba ka huai sen taka i ngai dan le mu dan i comment thin te hlei hian sarkar kalta te sarkar mek tele lola sarkar zel tur te baka keini mi puite ngei po thudik le ramtana kan mathlir min ti fing tu le ngai dan thazok kan nei theina turin atangka in ahlu hle ani ti hi thuma hruaitan kalo soitel ram du ani aron tia Thangpuia chunga kalom hle mai ke telul min han fak ve ania mani in let chuan he ramtana ka te zia ka muwa ka zak chemani chuti rol chuan kalom em thung si eng poni se ingai thachun zomang tun chuma hian topic big nei lovin chura bu thlir an soyangin thil than khat ka mudan mai le karil ru le ngai dan soin kalo ti satlia vele mai te ang ahma saberatan chuan LADC lam han hoita ila LADC a chuan MNF10 an zengai an chule ta tin bulkan chan te ang luipo anaranut chuan among lampo anu thin an tiam ni kha MNF an ni chuan aizol MNF pa le thingtlang MNF pa hi an ril ruchiat le adan hi adang lambik lem lawani ti kan mu belzel ni in alang le ta tunlaya media chak to tak kan man lar ma atang dai to khan MNF chu ma na zalen naswal lem chang le dota mi puite bum le phakar zet mai an ni na te thian te bula savun kan po rimia alwa eizo vek thei kha an nia thum khilai nuwa phakar thiam don chau an ni na le an pu te thil ti le an soi chu oi vek zel an ni na kha an chom nung tha chho zel ani adum po awarani ti point in thurwal tak an ni na te lungtum hi pudeng e kani an ti point pating ho khan awa ui ve an ti mai thinang kha an kal san theilo ani ber mai mi te soi loi to ni ma se kan soi thar ve du chumo LADC sarkar chingchivet le nok em thin kha ZPM le MNF party changrol sarkar apiang mai tura ngai ani nuwa MNF lam chuan an puten sut le rule an tia wangin chairman thanni ma chein tho ho na an chu chat le ta mia mai le MNF MDC te hian an mi mal ngai dan te district MNF ngai dan te chu han lak masak ve emo committee mu mal takpo an nei lem lawani ti hriat khopin aizolama an ho tu ten ZPM chu e kani an lo ti le tak thuta chuan i helovin a ui an lo ti le MC aloni e an in soi thiam na le an chuan lam om chun chu ZPM sarkar hian approval min pe hara min du lo ni in kan hria ti mai zong kha ania CM le EM post chantur zata ZPM lam chu du am le changtam bi ka an pu bok ma se makkati mai chu MNF IOA tho ho na thu thung ziak tu te khan lungrual takin an pom vek silai kha ani mi puite point LADC chu tu na tang chuan sarkar mu mal takle chak tak apiang ve to anga state sarkar ZPM malak na nen
mason na tam tak an nei to tura kan ngaya kan lom pui hlom hle bok ani kha a chan pakhata chuan tun ma MDC ho zok anga zuang lo reng mai te musical chair sarkar an ti thin anga CM in thak zut reng te kha aning ve to in heng MNF MDC te hian atul phot chuan aizolama an ho tu te po do dal ngamin an district tan ke an pen ve don ta kan ngai wang ani ni pol hi thoi thein nia ho tu ten hek ruan ti san hek top mai zel khania chu wangin anin ton tla kang reng via vani kan ngai thak zel ma in tlem te kan comment vele lokanga kan zoram politics kalphung diklo le thalo em mai nia ka hriat chu dictatorship anti thin tai phian akal tlatin ka hretina a chan chu CM in tlon siak na tharau kha MNF le congress a khan anasa hle ani kha CM chu alal ber turani ti kan hria enga tinge CM kha watlon kher angai kan ti chuan tlon kher nga in CM kha a om ve tho ti na ani anma ni irom chuak ngai dan dik tak sailovin CM lom na turnia an hriat kha hausa po an soitlang pui thi ni in hriat thei tlatani kha tak khani democracy ti borbanga ti chetu chu ani nataka chuan CM lom na turingot soiturin bial mi puiten kan thlang lowa an bial chunga decentralization thataka kalpui turin kan thangani ti hi an shereng turani sarkar masa MLA te chet dang kha washakil kelvek lo maila an chet phunga khan achiangin ke hria health department audit thut maite Dr. K. Bechua, Minister of State changa ban ani thut na chante kha han ngai tu ma teu ani MDC chung ko boina mo zel ni an achan hi enge ni ang ti han soi khok tu ka nei kima presumption le ima rin ve dana chuan ho tu te thu pek ken ko onga yanin rin om lu tuk le thu oi lu tuk hi ator ve the ni don hi ti hi kima presumption ani MNF party ni zel tu party MNF party a tuna hian kalo ma no chua kani lawa rin om taka MNF party hian tu hian me kani amalam tu re ro chu ke ma soi the ani lawa ka bial ni puite min thang tu te tu le la angagal tu ra kai nga enge chan ni in rin engdang wang ani theilowa CM lom zong in aom lowa chu wangin resignation letter kha asiam ni in alangani ole soitur tam tak aom ome amai ro chu kan ngai thak chun zom photang ma se kan lo ring sual le pek ta hle maya MNF thuthunga chuan ram ain ma ni in mangai tur ti ril rute mi pui ngai dan ain pute ngai dan som tur ti tlat naril ru chuan an thin lung chu alo ne le ta ani hi mol pho takin anom le ta ma se mol pho apo anin ngai lem lo mai thei bok mi pui ten MNF chu anin siam thatoi mo kan ti kha lem chan na mai alo ni le ta lai fa te mai baka lai district na ma lo ngai sak tu te po an thin lung an hle ani tuna hian MNF le congress party ten sarkar na siam an tum ti thom te alawam ta du sakna hlan phot tiang u ma se phakar le phakar in kop turan nia voi nge mazat lawin mong zoma zom fu lei theilo te kha an nia wangin pusai lo hlain rei a dai long e atiang kha an ni le mai tura ngai an ni pu editor a thui to viau na in kala soi cheu don hla thu pakhat chuan lunglu a in tui kep lung i charta mo atiang khan lai district chuan lunglu ang mai angai ZPM party a in coalition sarkar ni an thang miau sia mason an du lo tina ani bok ZPM sarkar hian lai district hi zirtir na pese state a ZPM a sarkar chung le LADC a ZPM a sarkar ma chuan zirtir na pereng bok te se heti hian a top khar don te ang chhura bu thlirang kati to kha topic big kanei lova ka thlir kwal mai kati angin ZPM sarkara minister chak em te jinga mi pani puchan zawle pirin puite ang ema mi puiten an MLA le sarkarin an portfolio tur athan sol lo hi state danga hian minister om ve ta kangmo next MLA election a hian anni pani bi kichu hale sumtam taksenga campaign ngai lo hian an tingle nge in karing tlat ani an bial ten an du don lo ani chuan kan bialin kan du em ani ti kan soite ang an niang hi thil thleng kha tak soinan
si mai khu ang mai kan ti thina chu wangin an ni hi kan ramtana mi hlule wang tak an ya wangin kan arsilian kati ve mia maye an chung chang hi ashanin kalola soi le donya ole kati zong khania Thangpuia KC chunga thinlung takin lom thu ka soimol molani ole kan shevek to LADC lama chuan MNF le Congress ten United Legislature Party an din talua mai nia party upato tak Congress kum sa chuang to le MNF kum somruk chuang to te an nia laifa te po an van nei le in ka sia kalong pui tak zet zetani party upa le ton riat nga ve experience apo doilo ve ten lar sap ne na sarkar na an siam theitu an thlen tarup maya kan soita kangin LADC a chaulo po political line shima po za puyom lo tak ve an nia a thazonga an kaldun du ani phot chuan an experience atang ringot point performance chatak LADC an apply theidona chuti rol chuan an flexi program po wantlang hriata an puangzar thuai tura ngai ta bokila tin LADC sarkar ngel nget om hlei theilo na chan hi tuna sarkar siam dun tumme te wang hi ni kan tilo theilowa sarkar chi ri tak musical chair lukhia la te khinani na chan hi tuna United Legislature Party din tumtu te awang vek khiania chuwangin ati chetu ngai chuan ati chet chan rechiang dona tin achian na bulpo ahenge ngei tura ngaila ati chetu chuan asiam thadan po ahenge nge donani chu mai baka ati chiri tu ngai hian siam thate po an ba ve boka chuwangin laifa te mangai takin an chetura ngaila kan lo thlir zel donani ole ato bernatan chuan puthang te thom te thusiak tlem te hi kan chia le lok tiang LADC chungchang te po aniwame Autonomous District Council State Rural Lai Thopui ni chuan State Sarkarin akalpui national level le state level scheme sang te LADC huam chunga chakzoka bozui thei aniang LADC malak na le state sarkar sumle pai ain zom tlat awangin na atluang bi kang atia panina chuan state sarkarin sum arwa manchu LADC hian annoya mipui mamo sang te ariat china wangin mason na te sumle pai mandan felfai jok le changkai jok athenang state atangin technical expertise te po LADC in aman thei pha ang atia pathumna state sarkar malak na le guidelines te chu LADC in abozui thei don wangin LADC malak na sanga rural na dik taka kalpuya niem TN fiana ati chak zualang palina state administration le LADC rural tu te anin ron khom fu chuan district chunga rural na remna le inlung rual na aol samzo kanga mipui harsan na po ol samzokin achin fel theyang state sarkar fatak le falak inkar kan thiam thuai to ang aron tiani LADC chu anin thangzawa politics an khelvedon chi politics nei thata in clean pot kha apoimo ni taberina langa MNF plus Congress nge ZPM plus BJP ding changang o politics hi makve deuh ania ilo thlirang atia hemi om zia chu MNF plus Congress hi sarkar tumin anin mongzom ta meka chuta chuan BJP le ZPM hi anin suizom vele don nge ni hei chu ka thiam bik tolova kan thlir don ani ole khati zong kha tun tumata na video kan ti thei chu lo ni le phot mai sina thlir tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te milo talan sak theu turin in khongai na karon nge ne like comment le share te tin milo subscribe do te point milo subscribe theu turin in chan puina karon nge tak meu ani